I was your mama do Adom TV so your family writer Amenya Raphael GL Centro Campesta Creative. If you are sitting now present and ye dear three a good year winsem and ye did preach kakra Eddie amount. I was your chassis Eddie free Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos. Now Ronaldo ne bakatwa berimano. Say no I catch na papa say papa and say baby wa duru de enche na wo krako enti ohwe o screen so a Ronaldo penin nankasani one down sending faso had ye one wo nsabe nkum so saa na ne bakato ani ne ba na wo kacha na papa se papa wo krako enti ball no ne ye ne yesisu ye ne ye ba bebo enti wan hwa a wo begina go prama so abo na me so magina so abo no mu ni na wiase ni na hwen se ye bobo na enu twamu a na manfo hu se men so me be ye bi pa enti wakacha na papa se man papa retire sisi ne papa di 38 years na kra na 30 years emprempre amene wo ka sei ne papa wa Saudi Arabia na se ne papa na kwhye anasa wo junior team under 13 team ni mu a wa hyase assign contract amomo ono mu di agro o se man papa retire o person ni gina go prama so esi akan ne kona ni mu pa 13 years against 38 die emu wa pa ye hwese bia obetimi atwen ne papa na se ne papa betimi atwen no amone ne bomu asi akan e wa go prama so a emere ne nkra bia de mu nkyemu beba abusu ama memfa nko ha ye ka boot a players no ehye edidi agro e wa go prama so a ense dodo na wonkyene wa hye wo ho obi wo ho na so pa obi de ne kra de enso saa ewa eno ne yefa ne pipiripi teterete buburubu ewa eso tre bai to de bobo no a wo ye den obehye wo na yada suko wo yada suko ne yahwe mu pa ene yehu players a omonan na soso ne yade mu be se num first 5 ene bai na me de wo hyase de a 5th position no players be se 9 egu o dimi se nkrofo na so pa o we boot no so no brands awro na unsadi das ye bi na Nike fo ye bi no momaka enso ye bi Zlatan Ibrahimovic Ibrakadabra ejina na so na Ibrahimovic ne na so otosu 5 ana afenso Peter Crouch akoye anano ada owa ye peja crossing a we den obehye wo ono so 5th position Virgil van Dijk Liverpool abrantie no ono so jina na so 5th position hora ana afenso Foster Fraser enso ejina mu a 5th position enti hono de enipa 919 eso so e ware tre bai pa eno no na 4th position no o de ye ba o ube hu nkofo ho na mano no ya oye goalkeeper yes na 9 so enti mano no ya no oye ball playing goalkeeper so o chepo na o monsim tum sa o gigina so control twibi e ball pass e ma ne ko yes na wa pa mano no ya enso edi ho ana afenso the main man Harry Maguire etoso miensa Harry Maguire no yasa akwa na wa bruta wona etoso miensa wono so ne size no 13 ene hye Romelu Lukaku no so na no ada o kan sinsemu wa ba besen de ko Roma wono so yese ne 9 wa pa Lukaku na wa nya asem ketua na de odi kan Nigeria ni abrante wan ko kanu unzo ono no wabo wona wieri da ba time ado gina mu bo akensie no na wa itu bo pass ne tra line kura o twini na mu ano wa gina fast ball pass na eto atena eti de tie kakra enso e wo players a omusi akan a omubutu no aje se omukɔhye meye momo nya sa pa de e be yere pa abusua yanyina we so na yemfa nanso som no NC FM writer Amenya Raphael wiase na presenter ne de aduri